The candidate of the NPP from Panthor Umkhra constituency, Rocky Hek, had filed his nomination today, the 1st of February 2023, to the upcoming Legislative Assembly elections in Meghalaya. He was accompanied by family members, party workers and hundreds of supporters. I, Sri Rocky Hek, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Dia kata kita ngong pi baik sebisa namar ba ngadi utrash no namar ba kam ki ek ba khamla malle ki ni ki MLA ki MDC ha ki absan senam ngalala balle haka khndiat bla tang sobna play i finale ki man ki dorbar snong kidan ki rutli ki dorbar snong ke e talat jingrap ngalala banjarap lengba ka Honorable Chief Minister jongi ba sumbut Sri Konrad Sangma ba sumbut Menteri jongi ba Presiden Tensong ba nakaliang ke jongki kila ai kila la meni keliman ki dorbar snong namar ba ke bang kila tular ke absen senam ki kampoi ni mentatang ka sobna ngalala ngalap wat iko pomopat lala mepli mau nongrem lengba ke jing ya dan kat lang Chief Minister but orang mak song komiti song haka jing dong kalam nga nes ne bangi siang sistem nilong bas kam jingmon baro ki paj ba hi ka jing e jong ki ya nando na po mopat nomor song kamde banga khot ya kan ne ka bajing one final nomination ne ka de ka jing e jong ki paj ba nomor ki lakwa ya ka jingala haka ne consensus nomor ba ki lakwa ka change for better tomorrow. On the same day, the independent candidate from Millennium constituency, Richard Nongbasap, had filed his nomination. It may be mentioned that Nongbasap, who is a mere daily wage earner and rag picker, will contest against the sitting MLA of the constituency, Hamlet Dorling. Ngadai tang unang pala ta kibun kijing trai hajing sang la trai kum nok hayiro nga wahi ngasi ki kijan ngaki ngasi sna ki nga kendau ru kita ngasi siyok keleng mah kita prat gitu ngasi licim sulu di bala berat di beliau ta ngasi sna ki nga kendau nang ta ngasi di bala thoplang masih ngasi lagi ngasih tamtin jot ru deterjen kita ru ngetam nang ta kibuan bat kui kuai jing trai aduh kalau saya kidon kata kerman bukan polisi ketong kapan election ya kata ke jingkerman ta ngim pantit ma namar balai ba minit bu ipi baik untuk don we nangno tu boyo tang sibuat kat yu gitu long ya kata ke jingkerman ngim pantit kawai kadai bekara jong pai ba tang batang kawai kalong ba ngayukun napok melim konstituensi jadi ke konstituensi ke bala khamsyai nomor bang adi brio bodok bokardu tengah don jingkerman nakani konstituensi balek se wat ki bodok bokardu ulukin khamdon ta thong ban pos thong ka jingmi jong akum unong thauan kalong ban persangkat bala ban wanra rakalen tikaan ban tip uno UMLA babam sam kino ki besar babam sam katno ki tulop karena ki penlut naik kimi ki ekstra pisa nganam sya iki ya ki MLA ban sam pisa kem jing tho ban yada nakabam sam handrai te ke jing trai sarkar wat udau bilat bat usia pro umbat syu karena senam ki jing tai kina nang taru ban wanra ya ka transparent karena bidai hok ban siu tax kali kem jing sya pen khame haki dilar yo la se ki tax ki dai lai spa kinong khatsan hajar kamut nganwa deki an te po DTO dak tin kasi bat tin garo banyadai ki batlot bo dak lenti ka an nganwa jingtep kanongut ki bayap lok kanongut na kita ki badon kinong pang bamdu hayeng kum ki ko kti ko jan bapang be bapang yak siliang ter kanongut na kita ki bahayeng
kita ki bateri kontrak government job terter kenang banang kumno ban yada dalanti ka an banom no sliang ka an nuksa teng mut ai scheme yang ya ki badup hakajing bombiang ki an yo man ki bahek spa lada ngamla ban pendap ya kakular hakashi semoi trekam ngan beteng biang haki semoi banwan next dah